Kalau punya kayak begini biar 5 kali kawin ini guys. Wah. Tambahan rombongan yang untuk Bapak rombongan Bapak Matius Rembe Makassar. Nah rombongan na keluarga ne iyan si Balanunta langsung si tulisan duka to. Dan itabe iya tu rombongan mangka kipukada nina papasangka mo kaleta tatama may. Oke, mantap. Ya. Oke, baik. Ya. Ya. Sultan ini, Sultan punya ini. Sultan. Weh. Tama tondok. Tapi berdua mau dibuka ada siapa ya? Iyo, yan na tayo mo yun, keberusahaan ni anak kasih darawati na Maringga. Oh iya ya. Yang untuk rumah ya mo. Gar sara kate. Oh, tak negara le. Halo. Oke. Halo. Liyo duka buntu maliki sundun tane tekaboro tonna tiumba tombi seleng tonna tolong gaya karapa tolong susi asi tiumba temben toin kasa inar senang inar lain kena paloloan sangka pantaran botilani paten dari seleden kena bukun nabuangin talon kona kayu wasik lolok nasendala termakamran pantaran naparang disangalak yulipas setangan kumpul malak di padang di boko umpo itu di langit padang di Sumalu umpo yang kepulauan padang di Uluwai makali makna tuliangna padang di turunan padang di Gantaran padang di Batuan pantaranakna padang di Makale Pali Sugulawan na Tondok Toraya Taluk Tugrarak na Tanah Matarik Allah Tudinai siku tanah manuk kerini di kamalingi Dinai siku tintian kalak keren di katumangai Pantaranak na padang di Mengkende Lili bas seharina Bamba kediangka na Mengkara apa padang di Marinding Lili tampung adepong Mengkara apa padang di Palibu Ulu gayang na
bas sealina pantaran na padang kalampunan nalo kakampuran nama siang tondok diam pulembang ni padang mak di kamatasak tiumbak padang birimbon pantaran anak naulun na saluka dua tandung silun na langit tiumbak patang penanian misak bak panah pakana pantaran anak na padang dirang tipau denti mani semperan mata kali tangki kami santung tangki kak bi'riti bulawan tanglang ngarra di pasalanan rinding karampuami katongkonami pak inawan kaluami ditimang ma kelesoan